bafethu ake niphila. Yazi bafethu sengiyekile ukulandela lento ye-ad-hoc committee ngenxa yokuthi sekufika abantu abazoyidefenda vele bazophikisa yonke into eseshiwo umkhalazi ngoba abanaso isitori abangasitshena sona yabo. Kodwa bafethu lento isicaciselile ukuthi ngempela silidwa yigebengu. Awubuke lento eyenzo uLokhuzana ubaba usenza umculo. Kade communicator nomkhwanazi sonke lesi sikhathi lesi engenile emandleni. Kodwa uma sekucaca ukuthi umkhwanazi khona izinto ezenziwa umchuna angasayithandi noma asekhombisa ukuthi akasayithandi useyayichallenge'a, usekhetha ukuthi amrecord ngaphandle kwemvume yakhe umkhwanazi. Ukube kuthiwa umkhwanazi uthulile nalento le ukube kuthiwa wayivuma le yanto lena owayethi le yokuthi kuvele kuhlakazile intuzana ithimba engatshenwanga, umkhwanazi bizomudla lento ngelinye ilanga. Bekuzonye ngelinye ilanga engazelele lutho ebese yatshena ngoba lo muntu lo Nkabinde lo engazi ukuthi ukhuluma naye uyena umuntu waseva umkhwanazi ngalele ntuzana ngale ncwadi yokuhlakazwa kwalele ntuzana kwale committee le yabo. Wayeseba nemibuzo umkhwanazi, wayeseyachaza lokuthi hayi mina incwadi akuyona yami, ngithunyiwe mina ukuthi incwadi. Wayesecela umhlangano naye umchunu yabo. Lo mhlangano ongakazi ube khona kunalokho umchunu wenza umhlangano ukuthi ubaba uSibiya benomchunu benomkhwanazi kufuneka benze uxololwana abantu beganga. Hayi bafethu, yabona nje bafethu, ngifuna ukunitshela mina ukulalela nje le yanto leyana akusasizi bafethu. Makuphela lento le bafethu kufuneka sitshene uRamaphosa mayangana uzositshena kanjani ngoba nawe uyathinteka futhi kulezi zinto zobugebengu yabo. Into nje mfethu mina engifisa yenzeke manje ukuthi makuphela le committee le mfethu umchuna angene phakathi, uSibiya angene phakathi, bonke laba bantu laba no Khet laba no Lentuzana no Mokgotsi, bonke labantu abasidalela inkinga mfethu bekhale phakathi. Sikhathele laba bantu bafethu. Ngeke sidlala abantu bafethu ezweni, sidlala abantu iqeqebana labantu abancane kangasi baningi kanje. Hayi ngeke bafethu.